Grill gurman i roštiljica gurman Prijedor. Poštenim i ozbiljnim radom već duži niz godina ovi ugostiteljski objekti postali su važan privredni učesnik u regionu i nezaobilazno ime ugostiteljske ponude grada Prijedora. Grill gurman i roštiljica gurman su zauzeli visoku poziciju u svojoj branši i sadržavaju je i dan danas. Visoko postavljeni kriteriji poslovanja od samog početka zadržali su se sve do dana današnjeg. Zato su danas ovi ugostiteljski objekti izrasli u moderno koncipirane privredne subjekte koji stoje rame uz rame sa najpriznatijim privrednicima regiona. I zato imaju respekt od svih. Stalan rad na poboljšanju kvalitete kao i nivoa usluge Grill gurman i roštiljicu gurman omogućuju da bude uvijek nekoliko koraka ispred konkurencije. Odlike poslovanja ovih ugostiteljskih objekata su vrhunski kvalitet jela sa roštilja, korektne cijene, ljubazno osoblje, kao transparentnost i dosljednost. A glavni prioritet je zadovoljstvo gosta. I baš zbog toga ovi ugostiteljski objekti imaju svaki dan sve veći broj gostiju, kako domaći, tako i iz dijaspore. Pravljeni po recepturi iskusnih majstora roštilja, najpikantnija jela sa roštilja svakodnevno su na raspolaganju svim građanima, kako Prijedora, tako i šire regije. Iz bogate ponude jela sa roštilja, grila gurman i roštiljice gurman možemo izdvojiti ćevapi u velikoj, srednjoj, maloj i đačkoj porciji, punjena pljeskavica, piletina velika i mala, kao pileći batak, pileća jedrica, šampinjoni veliki i mali, lepnja i jogurt, prirodni sokovi, gazirani sokovi, kisela voda, dosta vrsta piva i još mnogo toga. Od proljeća pa do jeseni možete uživati na prelijepoj bašti Grilla gurman, koja se nalazi u najstrožijem centru Prijedora i bit ćete usluženi širokom lepezom jela sa roštilja kao i velikim izborom pića i napitaka. Grill gurman se nalazi u ulici Miloša Obrenovića, pored nekadašnjeg rudničkog ekspres restorana, to jest preko puta hotela Balkan. A roštiljica gurman u svom prelijepom ambijentu, također i prelijepoj bašti, nudi i dočekat će vas sa također širokim izborom jela sa roštilja, a ova roštiljica radi dostavu, tako da naručenu hranu možete dobiti u rekordnom